Archibald i Hajduku sa srećom. Prvi napad, Galvin, skočio je Ćop, prekazi Periman. Lopta u sredinu, fantastična intervencija Simovića. Prekazi, vrlo dobro, Pešić, tako on to offside, ali ništa. 6 minuta igre, ovdje vidite Robertsa, koji je uz samu gredu tamo, rekao sam da je on sve i sva u Tottenhamu, skočio je Jerolimov, vrlo dobro, i igranje rukom. Jes. I dat je znak da se izvede udarac prema golu i gol. 1-0. Hazard iz prekida, 1-0 u 7. minuti. Fantastično precizan udarac. Englezi sa 3-2, sa 4-3, 5-4. Hajduk ide dalje, s obzirom na više postignutih. Evo udarac prema golu i lopta je oskrznula bila Millera. Iznenada je tu kao prekazi. Stevens. Gary Stevens opasno, ali Ćop na mjestu. Faul. Vulić, Robert, Miljuš, prekazi se postavlja na lijevu stranu. Lopta u sredinu za Gudelja, ali nema udarca. Puno se tu čeka. Tukao je Jerolimov. Ko sada? Jerolimov. Gudelj ide na loptu, ali tamo je Periman. Vulić i Jerolimov. Vulić. Opasno je udarac. Lopta za Simovića. Vulić. Pešić. Prekazi je sada promijenio mjesto. Gudelj. Zoran Vujović se probija, ali gubi loptu. Skočio je i Miller. Svi se koncentriraju. Vidite Millera kako trči odmah natrag. Bačena lopta daleko prema Prekaziju. Ajde, šansa, udarac. I što će biti? Ništa Pešiću, šteta. Evo, pogledajte. Dobro je mislio. Hajduk je ovdje i 67. godine kada je prvi puta igrao protiv Tottenhama u kupu kupova, izgubio u Splitu 0-2, ali ovdje je po kiši predveo izvanrednu igru, izgubio sa 3-4. Sada je igrao u momčadi nadoveza. Evo Archibald, opasno, Simović na mjestu. Bravo Zorane. 3 su Zorana. Zoran Simović, Zoran Vulić i Zoran Vujović. Hoće li biti nešto od tog svitanja zore? Prekazi. I Ćop prema golu, ali na mrežu odozgora. Na suprotnu stranu nešto od traga, vratio se Vulić, izvrsno bacio loptu, evo šansa, hoće li Zoran Vujović? A ne, bio je sam izbio napred, još ima 2 minute, fauliran je Gudelj, tu je Prekazi će vjerovatno tući u gol, to je mnogo daleko, jako daleko, da bi se možda Parks iznenadio, ali Prekazi ima jaku ljevicu. Udarac Prekazija, udarac prema golu i skoro zgoditak.
Vidjeli ste to sami, evo prekazija. Tu je Park, ali naletio je Zoran Vujović, pa je sudac Kazarin dosudio prekršaj. Vidite kako je to odbio bio Park. Bolić nije dohvatio loptu glavom. Je li to Archibald? Da, to je Falko, pa Galvin. Opasno je, ali Simović izvanredno intervenira. Zaista mu moramo pljeskati, moramo ga hvaliti, moramo mu odobravati. I evo sada Zorana Vujovića u prilici. Zoran Vujović uvijek u prilici, ali ništa. Kod njega je bio Robert, spriječio ga, bio je u šansi da tuče prema golu. Hazard izvrsno je pronašao na desnoj strani svog tu igrača, udarac iza leta. Izvanredna obrana Simovića. Dozvolite da skinem mikrofon, sad ja zaplješćem. Ipak lopta do Gudelja, pa sada Miljuš i Zoran Vujović. Prekazi. Pešić, evo šanse, Pešić, udarac i ništa. Pa je li to Robert? Kakva šansa, lopta je išla u prazan gol. Pogledajte tu veliku šansu. Šansu utakmice, šansu ovogodišnjeg kupa UEFA. Gledajte to, i zapetljao se čak bio. Imao je sreće da lopta pređe preko gornje grede. Može biti sasvim u ovoj situaciji isti kao i 0-2 ili ne znam koliko, zato treba ići na sve ili ništa. Evo sada u prilici Jerolimov, ali samo je odlični Park branio. Bravo Ive! Skočio je taj Robert, taj požrtvovni Robert i lopta je sada kod Šušnjara. Jerolimov. Offside. Nije nekako dizanje ruke. Ne. Miljuš se veseli. Miljuš nije dohvatio loptu. Perimen. Archibald i ništa. Velika sreća za vrata Hajduka. Hjuton i Šušnjara. Hjuton u sredinu. Bravo! Simoviću, trebalo bi ti uklesati negdje na Hajdukovoj stativi ime. Ne samo za ovo danas što si napravio, nego inače u ovoj sezoni. Evo pogledajte kako je to bilo. Udarac Tjašan, a na krivoj nozi je donekle bio. Evo sada šansa i ništa. Zoran Vujović. Neće. Još 10 minuta. Nikakav ofsajd. Naši su reklamirali ofsajd. Miljuš ide unutra. Sada je to situacija bila opet. Evo ga Galvin. I ko će sada tući? Galvin, ali u aut. Ništa. Simović. I sada evo Jerolimova skače do loptu. Da li je prekasni? I opet se samo šansa bila za Jerolimova i ništa. Sa Sentencijenom, sa Arsenalom. I evo sada šansa, velika šansa, udarac i ništa. Ništa, Archibald. Galvin vraća natrag. Galvin udarac prema sredini i lopta je za Simovića. Perimen ide sada na loptu. U sredini je prekazi i kraj susreta. Poštovani gledalci, u finalu je Tottenham. Hajduk po drugi puta u polufinalu nije uspio, ali moramo odati priznanje igračima Hajduka na borbenosti i na htjenju. Treba imati malo sreće, a šta se može kad je nema.